Om Swastiastu alit sinareng sami, dumugi irage sareng sami ngemulihang kerahayuan. Ring rahinane makin, Bapak pacang icen materi ngeninin indik wewangsan krune. Krune inggih punika pupulan aksara suara wiyadin wianjana sane meduwe artos. Upamin nyani, joh, nyak, seluk, ketipat, lili gundi, tambulilingan, miwah sanelianan. Cutet nyani, wewangsan krune utawi soroh krune basa Bali, dados kesorohang antuk dase wangsan krune sekadi ringsor puniki. Saneka pertama krune aran utawi kata benda. Krune aran inggih punika krune sane nyinahang barang, manusia miwah sato utawi beburon. Krune aran kepalih dados kalih soroh. Saneka pertama krune aran sekala inggih punika sane terlihat utawi bisa diraba upamin nyani, manusia, kayu, kedis, meja, tasik, miwah sanelianan. Sane kaping kalih krune aran niskala utawi krune sare nenten terlihat nanging bisa dirasakan. Upamin nyani, widi, dewa, ebo, munyi, angin, miwah sanelianan. Selanturnya ni krune kriya utawi kata kerja. Krune kriya inggih punika krune sane nyinahang solah karya. Krune kriya kepalih dados kalih soroh. Saneka pertama krune kriya lumaksana utawi aktif. Krune sane melakukan pekerjaan. Upamin nyani ngetep, ngalap, mekecuh, mesuah, miwah sanelianan. Sane kaping kalih krune kriya linaksana utawi krune pasif atau dikenai pekerjaan. Upamin nyani kejemak, alihe, kejegjek, miwah sanelianan. Kaping 3 krune pengentos utawi kata ganti. Krune pengentos inggih punika krune sane dados anggen ngentosin barang satu utawi manusia atau dalam bahasa Indonesia kebaos kata ganti orang. Krune pengentos kepalih dados tigang soroh. Saneka pertama krune pengentos jatme kapertama upamin nyani titiang, icang, irage, ake. Krune pengentos jatme kaping kalih inggih punika cai, nyai, ragani, ratu. Sane kaping 3 krune pengentos jatme kaping 3 contohnya ni dani, ipun, ieu, ide. Puniki skema krune pengentos. Orang pertama inggih punika sang sane mebausan. Orang kedua punika sang sane ajak mebebausan. Yening orang ketiga anak sane kebausan atau orang yang dibicarakan. Krune pengarep utawi kata depan. Krune pengarep inggih punika krune sane nyinahang genah utawi dauh. Sane nyinahang genah utawi tempat, contohnya ni ring, di, be, ke, saking, uli, oleh. Sane nyinahang dauh utawi waktu, ri, duk. Puniki contoh krune pengarep. Krune kehanan utawi kata keadaan. Krune kehanan inggih punika krune sane midartayang indik krune aran. Minekadi barang, manusia utawi satu. Miwah sifat. Upamin nyani cenik, selem, alap, mudah, sakit, bocok, bengkung, miwah sanelianan.
Puniki contoh kruna aran sane kewetuang ring lengkare. Imade peri mula truna bagus, kulitne putih kedas, bokne selem, buine awakne siteng. Selanturnya ni kruna wilangan atau kata bilangan. Sane ka pertama kruna wilangan ketekan utawi hitungan. Upaminnya ni 1, 2, 3, 4, 5 miwah sane lianan. Sane nomor B kruna wilangan gebogan. Contohnya ni selai sane ke bawah 25, pesasur 35, satak 200, domas 800, miwah sane lianan. Selantur nomor C, kruna wilangan pahan. Contohnya ni atenge, apah dase, atugel, asibak, miwah sane lianan. Sane nomor D, kruna wilangan ten janten, utawi kruna wilangan yang tidak pasti. Contohnya ni abedik, adise, begeh, kuang, bek, miwah sane lianan. Sane nomor E, kruna wilangan pante utawi tingkatan. Wilangan sane ngranjing ring kruna wilangan pante inggih punika ekan punika satuan, dasan nika artinya puluhan, tusan nika artinya ratusan, peon ribuan, laksan puluh ribuan, miwah sane lianan. Sane nomor F, kruna wilangan pepasten atau kruna wilangan sudah pasti. Contohnya ni sampi dados orang akid, bebek dados orang aukud, tikeh abidang, sandal apasang, jumlahnya pasti sampun kekalih. Tipat akelan punika jumlahnya 6, gelas alusin nika pasti jumlahnya sampun roras. Selanturnya ni kruna pidarto atau kata keterangan. Kruna pidarto inggih punika kruna sane midartayang indik kruna kriya, kruna kehanan, kruna wilangan. Kruna pidarto kepalih dados kruna pidarto nyinahang kehanan. Contohnya ni cepet, adeng, endep, sebet, miwah sane lianan. Kruna pidarto nyinahang negesang. Contohnya ni masih kuni. Kruna pidarto nyinahang pasti. Upaminnya ni bisa, suba, tonden. Kruna pidarto sane nyinahang tingkat. Contohnya ni kuang, hampir, miwah sane lianan. Kruna penyambung inggih punika kruna sane kangen nyambungang mekudang-kudang kruna, miwah lengkare. Upaminnya ni kerana, sakewala, yadiastun, raris, miwah sane lianan. Puniki contoh penggunaan kruna penyambung. Kruna piteket utawi kata sandang. Kruna piteket inggih punika kruna sane mekawinan kruna punika dados kruna aran utawi meiketan ring kruna aran punika. Puniki kebaulos kekepah dados 6 soroh. Kruna piteket nyinahang wastan jatme. Kruna piteket nyinahang sane mautama, contohnya ni sang. Kruna piteket nyinahang suci, contohnya ni dang. Kruna piteket nyinahang niskala, punika contohnya ni hyang. Kruna piteket nyinahang suci niskala, niki gabungan dadosnya ni dang hyang. Kruna piteket nyinahang utama niskala, niki gabungan dadosnya ni sang hyang. Kruna penguwuh utawi kata seru.
Kruna penguh utawi kruna sesambatan puniki kruna sane nyinahang suara utawi nyengguhang rasa utawi manah sane merupa awanda. Kruna penguh puniki kepalih dados kalih inggih punika kruna penguh nyinahang indik rasa upamanyane ah, he, e, o, duh, beh, nah, yah, miwah sane liyana. Kruna penguh nyinahang munyi utawi suara bur, dar, briak, miwah sane liyanan. Puniki contoh penggunaan kruna penguh ring lengkare. Duh jane besiap betutu ane gae nange ajak imeme. Meberiak punyan bonine empak ke ampehang angin ngelinus. Ainggih wantah kadiasa punika Bapak Presiden ngaturang materi ngenini indik wewangsan kruna. Dumugi wenten pikenoh nyani. Puputang Bapak antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Sampunang lali like, komen, lan subscribe.